merging lani shifting lani security of service kabang ong configuration yanong nginjet yak enhancement rakti ki budget yak enhancement sajisen nganong rakti yak ki budget yak enhancement rakti bat yak ki budget yak security of service sajisen nganong pek kumbaw isa jeje lani kiwei kebalakren hadin jonga wat Shim rai bayo iba kiwei ki Shim yakani karai yak security of service mabon sin hingi habang ili o ki mabon kila Shim yak karai to la shoes yesno lang mele ki pikani kadai karai jumi marway karai kabami nang ne kandai karai kaba khado kamangi na kaliang jong Meghalaya SSE School Association ngin pentelun nang ne shakman sasisen nganong baro Nonghikai SSE hapo jalang Meghalaya pimenjur nem bangin ai pressure ya ka sarkar ban Pynskhem ya ka service jongi lani ka merging lani shifting Dapi menjur penidak dak barakti. Ya menjur. Sacisin kampat jampa kasur. Ya yeng lang baro. Sajisen kasur kebajam bangin persawanan ni. Yang menjur bangin penbar ya kasorkar bahkan Shim ya kasenjam bantau ya ka policy decision ban merge lade ban observe lade ban rigorize lade Pynskhem ya ka service jongi Nonghikai SSE yang menjur. Yang menjur. Yang menjur Sengau pasyong Menta Habang ila menjur lang dah kawai kasur Yin ya thopa dia pi